Co-moderator Somli Le Ne Channa Khoppi Christian Church Sam Synod in Divai Hom na dong zujin so pi Pastor Lunga Phu De Ting Agulin Lin Thang Amlin Changsan Propastor Phu De Ting Thangnisim Changsan Indra Gurung Pakai Tiang Mui Chung Pua Thao Nu Ding Sopi Ne Kam Sit Low King Zol Sopi Pupulin Changsan Ti Wang Khu Sopi Chung Lin Sing Sun Winom Pai Sopi Kai Kumang Changsan Tui Cham Mahok Chen Hi Pakai Mina Thao Nu Dingin my Executive Secretary Pastor le Houbung Upa dan tak berkehormatan nama kain penutan he pakaian tak kinabuin. Vì thế bốn chân tục đầu tiên cả thầu đến thiên này bùi khom kỹ nó vào nó có mà các tham đồ tim đồ hậu rồi tham đồ thế là phát phá đằng này bị gì vẫn là mình đồ bị các thằng vậy này cho ban là hệ ba đối diện cả năng mà mai sa mà chịu gà ta hi hen lăng sum lép ba hi hen lăng thì cái chiếc cái tiếng ta dùng đấy không cái tụ đồ họ giấu xì nangin ala do now ông họ mà thôi nang mà nên bị gì à cho nên cái chết thì anh trời họ đi na lo pina sulang ale na le gamma sa na of presenters restoration movement cho là giống mà họ thì là bị ông ta hi nào thứ đó cáiสิ่งที่họที่บางส่วนแกลงเห็นอย่างไรตัวเนี้ยบางส่วนเดนี่ที่ตรงที่họ là chịu Christian Church le denomination Houbung Upa pakai yang pilih ya baik pun dia tin sela dikit dua enam ini begitu Christian Church le nói chung Houbung Upa lo na ipiham Christian Church le nói chung Houbung Upa lo na chini Christian Church chu Krista kisan la ta Houbung je Matthew 16:18 na Kita orang masuk pini sesung pini dua Houbung kesana itu pasti orang dulu ini di lain tak Christian Church Houbung Upa je Kristan kisan la sobat Houbung Upa pakat kita musuh ini dengan Upa kikhop asan kat ini ada baik Houbung sudah ada ikan kelsa Houbung di palahin Christian Church bang Kristan pun Houbung kikhop sudah ini bảo mẹ Synod Khoppi hôm nay tổ chức là có mục tiêu chung sự kỳ vọng ta là gì hiện hiện nam ini cái gì ini Houbung có thể đi xuống đi bia khi ngầm hầm Kaya Yesus Krista asan na hiện qua lâu pin là mình thân na hậu san na lên nộp san na holo ba Krista mình na asan na lên holo na holo na cái hiện ngầm pin na ini kesan
Christian Church 2020 เป็นขัดกับสิ่งที่ Christian Church 2020เป็นขัดกุมขัดนั่นแหละแต่ว่าที่หลวงพ่อว่าเป็นกุมขัดไม่ติดกันเนี่ยของผม2020 Bible topical ทุกไลฟ์วิวจัดจงผมสู้ตัวว่าคนน่ะผมมีเพลงเป็นที่มีหมอกคนนั้นที่เป็นขนาดนักเรียนที่น้ำยังไงก็เรียนใส่นั้นสิ่งที่ไว้หอมนะที่พักฉันจะนั่นดีจริงที่ที่น้ำยังไงก็ดีส่วนอันนี้น้ำมาก็กลายสุขีเพราะว่าสุขมีดินจังสันก็กลายอย่างที่เราไว้ปุ่นจากทิ้งเสียลายอยู่ดีกว่าน้ำเองเนี่ยที่ตัวChristian Church เลยไว้ปุ่นให้ทุกที่บ้านเรานะดีๆฮัมในที่ผมส่งในหลวงปู่นะจะส่งที่จะเข้ามานั่งมาส่งปีนเห็นจะส่งปีนโบราณก็หงก็สาธุอ่ะที่คุณก็ปีนเรานั่นโจโดดิ้งเฮที่บางอ่ะก็หงจะสุขสานที่เอฮอนคริสเตียนชาร์ชนี่ผมเห็นจุดเองเลยร้อยถึงหงฮอนมาฮอนหงที่เห็นเต็มดิ้งเฮที่พิวตัดจุดเห็นแล้วคริสเตียนชาร์ชนี่วางหงให้คุ้มขัดที่เห็นเต็มเทอีโกยันนี่อาจจะสุขสานที่เอฮอนที่ผมเห็นที่เขามีหงประเทศนี้ส่งให้ที่พิอาที่งามฮัมหงประเทศนี้ส่งให้คริสตาอาที่งามเฮหินว่าโลกีนะหินทันนะเอาสันนั่นแหละตกสันนะโฮโลวะคริสตามีนะหักสันนั่นแหละถูกนะโฮนั่นกิเลสมันที่น่าอย่างเงี้ยคิดแบบไหมคริสเตียนเชอร์ชพุทธศาสนาหลวงพี่เป็นขัดกับเสตีคริสเตียนเชอร์ชเจ้าตัดสันหลวงพี่ขัดจุยเลยจอห์นบุงสองและบุงสกีนะคนประกาศสู่เต่านะเอ็นี่บุงขัดที่บางอามาหัวจงบุงขัดนะหินาทีnang man do pinan ipit yang si ama ho kapitay ti hi ehon Yesu Kristo le pa kung khat hi panga e ho jong ta san cha dia zo si kung khat hi de hi ehon chi nau ko pi e pi pa ho mi ko bu thu ta san hi ai do ko pi ka u lai tu la chung chung hu su do wa ko na ko bu mi de ben bi ting hi mo ko ne ding pen ka na na ga hi na ngi ka ge na Synod Khoppi na hi patso siya na din pizin ting hinam ini kating pizin din he kami saben amen nama Professor Kamilin patok chapato Sule Thingvom Mina Thingvom Synod Moderator Hin Pastor Thingvom Khoppi doa Khoppi doaในใต้ที่เป็นผู้มีดีสิประเทศเราพี่นะจังเห็นน้ำมาก็กลายสุดที่จะสมมติทางนี้สิอาตุกจะปาโตSule Thingvom Christian Church Synod Moderator Hin nang mahi pro pastor kapon ko ni dai Christian Khoppi na sang amen to intra gurung Pita Parmeshwar Putra और पवित्र आत्मा परमेश्वर का नाम से प्रो पात्र के लिए मैं KCC संघ मॉडरेटर में अभिषेक करता है पिता परमेश्वर से आशीष करो आमेन Lepas unsang ni resam ni terkehanin Pastor Pabolin Linhang nang Pastor Kinaitai di hết dừng là lên có chuyện là đi là hết sĩ gặp bị hi và cái vùng đi phát thì
nang ma kamilin Pastor him hitai di putsil le jung le dinga hichi certificate of ordination hi KCC Sam's no di tadanga ahin di hi so di anisin nuni pa pahin nang ma KCC Sam's no pakailen gama professional pastor katne taiti putsil le jung le dinga hichi certificate of ordination hi tapi hi pakai pandiin in recognition of your confirmation, brother in brethren, I have given you this token, certificate with muffler and topi, berkat topi. Certificate of ordination di Kalimantan. So di kukulen nang mahi tuni lepo terkehanin pakai tiang mo cengku Houbung Upa dia kikhop hitai di Thingvom Christian Church dengan merci kita acan ini dengan itu ordination certificate le ngohi an he pakai nombin he so bi junglen simson pakai tiang mui jengpu Houbung Upa ni tai dia het jeng nale se kadinga Thingvom Christian Church lagau masuk nasita nang una dam thi ni ding certificate of ordination le ngoi akan he so ki mong Johnson Thingvom Christian Church inga Houbung Upa at nitai di putsil le yung nadima ichi certificate of ordination di mapakai katsa Pastor le Houbung Upa executive secretary KCC Sam's not in and handon he pakai hatain ni kitopin lapan bijeng tahen tau mokal ni moktahe as ye ordination service में आया हुआ थिंगवम के आसपास में रहने वाला लोग कलेशिया उनकी तरफ से भी अपना आदमी लोग आया बोल के सुना आप लोग थोड़ा खराने से बहुत अच्छा होगा ai bang lama kuna Christian mung ho ila welcome na bahin chung kikhop na bahin security lam iga se yong le patini ngai na tau ji patini tau na sangin adi se le chekhom la area a atsa inbol security lama patina I kon pijeng wa na hu sung min hau ano Opa dòng thì sắp lên tại CID là mọi người gì mà rồi phát mình là xót chậm gì
long chun na to pa alung god a hi kin cha ta a hi zia chu abol nam kai chu no na be nu me khat si a nei ki tim them lung lim ta kin tu ta zin dot tim mi hil them sun ne lo mi damang lo mi nun dem hidin đâu hoa lo sung ai đâu đâu đi ngai ama in sung hate sa putu kre sana ne ta at sa te atwan unsa te mi hiding ahi ama in sung sunga vai po se hello chu pathin ho bung ho chu iti ave suya akai tu te ding ham atta santha hello ding ahi azole kille sa hoi thon din ya bo tin mo sana to get in there to lâu dòng chu po lam mi te say po dòng hi ding thu a hi a chu ti lâu le say se ni lo min tin dia bo thang a chun no kan ti tao nông ai lòng na lên gầm sâu na đi na kia ngồi tê pha đi na kia ngồi chim hồ in ban pin bạc na to pa alung god a hi kim cha ta a hi zia chu abol nam kai chu no na be nu me kal si a nei ki tim them lung lim ta kim tu ta zin da tim mi hil them zun ne lo mi de mang lo mi nun dem hidi đâu ha lo sum ai lo mi ngai thì vợ chồng là ai ngày sau ra bên mò chừng cái bài sao tạ bì hiện cũng như này lúc cái hôm thì thoát thì xóm lên thì và bị thoát thì xóm lên thì mình xóm lên mà bố anh là gì xóm lên thoát lên mình xóm lên mà bố anh là gì xóm đi lên mà mình đi là lại bên thoát cái nổ để xe lưu bình thoát được mà xong lệ thoát xong ngoài chạy thô định hin điều khổ na thô một